Haosatna Hinkhohi damna epewa tarik som nilakhat July lapa kumsang nile som nilakhat short devotional sermon nei hom kit thedinga damna pha epewa ha chungnong papathin lopi na le choi adna epewin ai tunia ikehulim khom na diu inangai tu khom na divin namon chewa Tahsan meeting tehon ingai tu khom divin Kineosah Hinkhohi Tahsa le Lhagaova Haosatna ahi pansatna dingin prova bung som nilani changli Kineosah le Pakai ginji a kipamanchu haonajouse zabol na chule hinna hijeh Pakai pathenin athu simdo chanchung chiadin mal e sompi tauhen Tuni nikhun ngai tu tileng Salomonin ipidinga Kineosah Hinkhohi chu imanting le Pakai zabol na iman Hinkhohi imanting le ipidinga Haosatna ailo le zabol na ailo le hinna hijeh tia na seham tihi ngai tu hiti Hinkhohi wahin wanoya miki mi Haosatna ho jong hi vanoya billionaire hian lang ailo le crorepati ho jong le India gam sunga ivetna hi le koima akilit sa umpo ama wang thinglang gama themkhat ga nei joseph ailo le Haosatna nei sum choi ho ham ailo le jible car ailo le bol theina themkhat ga nei ho hi I bol theina pau I Haosatna pau I nei zo na pau hi pathin het pha lo na pathin su mil na ei ma ki choi sang na nei loi jong ina khajivin a hi je chun tuni ni khupa nin Kineosah ta Tahsa le Lhagaova Hinkhohi man hi Tahsa le Lhagaova Haosatna pen chu a hi pi nei hitin sumle pai Haosatna nei jong lehen Kineosah na Hinkhohi lewa hi le Pakai lungde ichan lo diu Pakai lungde ya Hinkhohi man lo ting leo I Haosatna ho chu athon hi the a hi ji chun tunin kumsang ni le som ni achun mei tarik som ni langa achun America Minneapolis hupi achun Black American George Floyd kitipahi anamanwin White American Police Derek Chauvin kitipa lamkai na hin anamanwe ipititam hichi achun amanin akhut anung kale a koyin amana akhup to angong cheng hi tula atat be tan hele aman anasei penta nge na nei che kahai theta pu I can't breathe please leave me ti chu aman na sei he jong le police hi ji chun EPG ham akesu alit aneu thu jong chun pun ti hi wangan amahin anatha a appeal anabol so please leave me I can't breathe atipa nei tha an kahai theta pu ati chu denied aman ana don se ta lo je in apet penin ama George Floyd chu anachitai hichi athi zo hin Kineosah ta mi pi ho anga police som group American police ho som group hi kipin ho George Floyd athita je in akipin ho veng tup ding chun akilatan hichi chun ipi su tam itile mi pi ho hung kito luwa lung hang ta le lung phul ta hung kito luwa hung ki jot la yovin police som group ho chun deal su in ama ho anga appeal anabolun ama hon asu khil now American police on lungsin na nei luwa George Floyd Hinkhohi anabolo thina anatu ta ji in hichi thil to chu Kineosah ta deal su in
ngai dam thum na chu anavet saun ai hiji chun na satain akipin mi pi ho lungsung atong khatan ipiti tam ti le lung hang ta le lung sau ta mi pi akipin ho chun Black Lives Matters ti a vanu ya movement khana hung chi a hiji lung sau na nei ho chu alungu anevin alungu anem than alung thim azoi than police ho Kineosah ji chun ama ho jong kipa ta le ai lo le ima cha sit na vandalism nei lago ho su sit na le helin ai in lang chi wa anakile tawin ai tu ni ko a isei nom pen hi Hinkhohi tunia ikimai tu piwa tunia ichan zo siu hi phat si a ichan diu hi pui hiji chun Haosatna ni yutin chuting le Lhagaova Tahsa a Pakai phat thebu ichan no ho hi Kineosah ta a ama ang sunga i umuwa ai le Kineosah na Hinkhu imanuwa ai le Pakain dop sang diu hi ti pa chu akimu Jacob Bible chu ve ki le han Jacob minitin ti Jacob bungli changsom na chun Pakai mit mun kisune min chutile aman na choi sang dingu hi tuni ni khu phatin supite ho ngai tu hiti kilet sa na ding mong le sit a umpui kadam the kasa aphai ti a kilet sa na ding jong phat a umpun hi inei go zo se ita sa idam the na I hoi na I phat na hi cho zo se pakaya kun hi ti pa igel do wa Kineosah ta wa noi mi het le pakai het na pakai mi mu a hi pakain adei pen chu hi ti yong hi su mil lo diu hi George Floyd TJ a American police som group ho adil su chu mi he mit mu adil su hi tunin mi he mit mu a Kineosah jong aphana ama wang pakai mit mu a Kineosah chu mi he min amuthi pu lungsunga ihin na pumpi lhagau pumpi ita asahi ama wang lungsunga Kineosah na initing le Tahsa azong thodo angai ti pa chu tu jing ka pha na ikisi pi no mo he ye chun ama ho Kineosah na police som gu ho Kineosah na chu tu la yin tu tahen Black Lives Matter go hitalovin vanoya khonung chan geya kimuda na ho dodal na symbol khanin ahung pangtan ahi heje chun tuni ni khuhin supite ho Kineosah na Hinkhohin lungsat lunghan jing jong asudam thein ahi ti pa he sumil po te proverb bungsom langa chang khat na chun asein ahi tunia hi pathinin ngai lut naw lung sit naw khoto naw ki phat theibo na zo seu hi Kineosah na puma Hinkhu ipuywa Kineosah ta wa iman cha luwa ale gau sap na jong ichan theyu ti pa hi isu millo devin pathin anga ekiti mun ahi tuni ni khupha na hin mun tina Eternal Hope Ministry India ngai lu a nei lagu hen lang tha la jung hen lang taw na pakai anga taw na hen lang ai lo le thilpe he jong la hin pe zo se pakai minin na bon chau chunga Kipathu kain sei kinin ahi adam lova namuna hospital muna umma he jong le Pakaijin damna ap na divin taunan kahin gel do win chuting le nitha si le Eternal Hope Ministry partners ho hen lang chuting le well wishers ho hen lang donors ho sponsor family ho
parents ho zo sin ho adingin pakai anga Lhagaov le Tahsa dam theina halna ichan na divin kahung tau jing oveti nei na su milpi lo divin avela kain Seitho kinin ai tunia Kineosah na hinku iseyo hi pakai mit mu ai Kineosah lew pakai in ai troi sang diu ai pakai mit mu ai Kineosah cho leisin mi min jong amu do ngai achuti lo le leisin mi lungsung ilo thelo diu Jesus Christa hu hing pule leng pa a inei pau hi leisit mi ten amu do thelo ding a hi ti pa hi isu milo divin avelin ikitim kinon a hi pakai pathinin Kineosah na hin khu man hi Tahsa le Lhagaova Haosatna hi ti ngailhajouse Malsawm hen lang azo na pena appeal ikinge nom na pen ta ochun Haosatna hoina hatna ngailhajouse ipi nei jong lew hen cho zo si pha chom khatna ding a he in ama wang leisi chunga Haosatna len pen chu leng Solomon in asei banga pakai mit mu a Kineosah hi hauna zo si le zabon na zo si ahi ti pahe isu milo divin pathin mina ikitimun ahi pathinin na che na chan na na chan na office mun hian na wale na chan hi jong le Kineosah na hin khu mangjing thei dingin na hin khu Malsawm jing tahen amen.